kutibuka jenoside yakorewe abatutsi 94, gufata ingamba zo kuyirinda n'umuti wo kuyirandura, gufata ingamba zo kuyirinda n'umuti wo kuyirandura. Ariko njyewe naragenze ndakanura nditegereza ndabona uziko burya ko kakumiro burya ko kagahinda ntikica kagira mubi. Ni gute umuntu muzima utekereza yitora agafata umupanga, igisu cyangwa ubuhiri ndetse icyo ari cyo cyose cyica, akica mugenzi waho yakamurengeye? Erega impano ya mbere ni ubuzima. Umuntu niki ku buryo avutse undi ubuzima atari we ubutanga? Nta kiruta Imana ati ububwa bw'imbwa. Njye mbivuze ntya ni ububwa bw'umuntu, umuntu wica undi, umuntu usenyera undi, umuntu usahura undi agasarura aho atabibye. Nyabuneka ubuzima buzire kuzima. Abantu bishe abandi babazize uko bavutse, imfubyi n'abapfakazi barasigara, akaga kagwiriye u Rwanda. Impamvu yo kutibuka jenoside yakorewe abatutsi 94, gufata ingamba zo kuyirinda n'umuti wo kuyirandura, gufata ingamba zo kuyirinda n'umuti wo kuyirandura. Igihugu cyarasenyutse, abantu babura ababo, agahinda ndetse no kubibuka ntibiteze kuzashira. Iyo biza gushoboka twese tukibonamo umwe nk'ababana b'Inyange, kuko turi bene Kanyarwanda. Ega n'ubundi ni ukuri kandi ndababwiza ukuri ko ntabwo ko buba mu bantu uretse akate. Ega n'ubundi ni ukuri kandi ndababwiza ukuri ko ntabwo ko buba mu bantu uretse akate. Ntabwo ko buba mu bantu uretse akate.